دوجي أمريكي مرة ونشتن مجوارة قول أو جي دبيجن ونقاربن بهالدورة بن أم جي جوارة دبيجن تمشكل الجمانينة با ئامادەبوونا ژمارەك نونەرن پارتیەن سیاسی و جڤاکی و ئەنجومەنی خۆجەهی ئەنە کەسێ لە باژارێ گرکێ لەگێ و دنڤیسنگها تەفگەرا چاکسازیە کورد لە سووریا سمینارێک هات پێشکەشکردن ji aliyê sekretêrê wê partiyê Perêz Fêsal Yûsef têde behsa biryara 2254 ya navdewletî û hinxalin qûnaxa dawî ji krîza Sûrî. Em li ber demek nûne Sûriya kin û avad bê piştî qerara navdewletî 2250 li ser bê sekinandin meselê Sûriya divê destûrek nû jê re bêdanîn divê heyek intîqalî divê nade tê xwestin miletê Kurd timam şirîkê biryarê û nerînê bê gelek iştegalî çêbûn ser dema derbasbûyî ser kongrê riyad û qerara 2254 me xwest em guhdariyê li miletê Kurd bikin nerînê wa cihê ihtirâmê bin cihê teqdîrê bin û hazir bin amade bin ji bo piştgirtina şanda Kurdî ya gosibel ser masad welî. Bersiva Perêz Fêsal Yûsef sebaretî hevdîtina enekesê bi şanda Emerîkî re li Qamişlo wiha bû. Zelal bêjim yanî guhdanek taybet bi encûmenan îctimaî Kurdî heye ji kesê navdewletî Emerîkan, İngilîzî, Fransî, Rûsî timam û timam jî dibêjin em ê piştgirtina meseleyê Kurdî dikin. Di nav ware derdikevê daîmen ew şanda in hûn Kurdiyek bin ji ber ku îro tê xwestin sekinandina li hember Daeş em jî ji war dibêjin sekinandina li hember Daeş siyasiyen her wiha em dijî wêne lê pêre jî em dibêjin pêşmergê Rojava divê derbas bibin tu pirsgirêkî me bi aliyê dî re peyadêrnînin غيري جو أو تشتي جو تخازن جارنا كلام عشيت كنسر ويا أساسي مدار مستندن بواركر وبشتغرتنا واجي بريج مخاستي وديستج مخاست جو أركاريا ما في ملتي ما بكنسر مصر. سبارتي كونغري رياض وبريارة 2254 يا ناف دولتي وها نرينا خوا Perêz Fêsal نرخاند. مؤتمري رياض جبو يكيتيا معارضة ببريارة دولي بهاستان جو السعودي وابدي جارايا كمينة إيه كسي شكداري سوريا تمام وكسي أوبوزيسيونا سياسي تيدا درونن تيدا قوت نعرب تاني حاضر بونا قوت عرب وكرد وتمام تيدا حاضر بونا داخيانيا ويدا ودفي بيكاتي سوري أطياف قوتن باليك ديمقراطي تمام خطيبا نظام سياسي مؤتمري رياض بربيدي شواب نظام را دان وسطنا بكن جو نظام خبدي آليكي ليا مهم أو أمجير حاضر بن شوا دستوري سوري شوا حكومتها قوتشي بي أم شريك بن تيدا حقوقي ملتي منا ونضاقرن سبارتي هلوستا أنا كسي جبريارا بهيدي وتفليبوني لناف بريارا ناف دولتي 2254 Perêz Fêsal وها نرينا خوا نرخاند. إما أم ندجينا جو بهيدي دان وسطنا بكي وسروي أساسي التزامي بويبكي وتفلي ويبكي وتفاوض يبكي وبالتالي أم يكبن خدينا رينا كردي تفايا جو ما بهالدورة مذكري موانا بسوسيا هيفا يازداد 2012 أمينا دجي بين هر وقت ما خاصيان بهالدورة بن هيفيد كن جو كاربن أو جي دستي خدريش كن جو أم دستي خدريش كن. پشتیل درخستنا کنگره ریاض و اپراسیون پالفرن روسیا لسرخاکا سوری و هولدان ارتشا ترک در باسبون لسرخاکا کردستان سوری بیتویا دان وستاندن بهتر به دنابینا هردو انجمنان انکسی و تفدمه بوان گوتنان سمینار بداوی هات برزان حسین گرکی لگی آرک